Yada Apostle Dr. Nite Kotegwa se ni nkranhye sama wode edi kan ama yen se Badwam. De edu so ne Badwam kase ensam no ne obetie wo mu bi eni. Ghana Chamber of Mines na de eto edwa se wo mbeko etia illegal miners nyina nti. Wona etu fom agudie ne papa mu no wonka won akoma ento won yem ye no ebebro na fei make say de posi for won mutuo aka akronfo nan a won wo mudi empre na yeso ne pani be kona widi make say wo mugu fom eno ne nsem bi na no pay medebro Adom TV Badwam kase o share live on Facebook/Adom TV Extra Go TV 119 DSTV 280 uko YouTube search Adom TV 2 kwa adomonline.com ensem we ni bebre so ewo ho medi de afia amankwa tamaklo afia ni de mientie se den nsem ni chiremu ankasa etie Acting Chief Executive Officer Ghana Chamber of Mines Ahmed Nantoma to mining companies ni nyina nim sa won bambo bia wo hia no wo de bema won se be ya won betu galamsey no ana illegal miners no ase de free bia awodo a won mo wotumi ene nkrata tu fama kudie no obi ametata won Adom TV kase etwaso yemi aban kasa na ebe pe defense strategies a ebe faso omo hia adwuma no ebetuma mo bi omo hyeda ase omo ye no keke no obusu a se e ma law no so ye adwuma because we say come the way no interest obetumi borrow bi fie and obi concession na wade a wotu an tax or permit untumi nkoso nkose niam a wo nti no say ni nyina any community for ni nyina ani ahemfo ni nyina say ni nyina de ye baako na etumi eboama small scale mining no ye wakasafa kwan a obefa so adi etu kwan bone a manfo efa so tu form agudie ase no ena Dwemtinani a woda Parliamentary Select Committee for Lands and Natural Resources ano Alhaji Collins Dauda ede sansemi etudwa ya fa kwan bebre so apese nke betu ase ntimi ne ya ne tire je the task force ne ya the soldier for pray for no mo agba wuram no mo adwane ano masan aba madwen yam say aban enhwe a soldier adwuma no no mpe unity baako na wo mon de wo mo adwuma de hye wo mon san se wo mon hwe se obia nkoye ayi kutu agudie wo nsuo bia mu mo obia nkutu agudie wo kwaye bia mu so mo ho permanent la sa de kan nyina no ebetwa akromfo ennan mechira akromfo tachi amoafo pa nan ne aposifo kompuni mpu tututuo ewi akire no aposifo tuo no aka enipa nan ya mene wato na nanom nsiedo wo galamsey site wo samfo aduam wo bekwai mensimo wa sante mantam kwase ene fomina pa titiri pa na sa bonifusemi akoso na dedimu pa emu odu pa ye na nsen ye na wotwe atwam yi eye 10th April ye nipa bonifo ekoto hye Adansi Rural Bank a omo eti ewo fomina ema omo ekofa sika kobu am vote ekofa sika a ye ka say ne do de yentumi enkyere pa branti koya san kokoto hye eye branti bia no mo wo mfie a yesu omo ye China fo koto hye omo so edi tu ko bo omo prepare omo gi omo sika ene eye omo mobile phones a ne bo ebro mpem nwotwe emrantiko ya sa anadwo no ye ya wade etwa Samson Daniel apia efo ene Jacob samrantie a omwo eye akokire fomina ene old edubiase ene na ehye sa adwumadi ase yanto Adom TV Badwam kase no so ababa wa wanya mfieduo no enkono din ayanya ye Jennifer yekoye na jase wawu eda ne dem wo kuntunso ye no wotechima mensi no emu na onsusu sai ya kronfo ene ko ho ne oba so no etisei ono magene nkwa afre ne nsem fa ya fresa Jennifer tina ya tesa de ba ne etia ma kwari ye bi kuno no ti akwara ba akode na ni hwe tokuro no re ate sister da ho abada ne nchari moja etu ya so kuno no ye white gate ni e kwa ya
Jennifer ni da ho abada ne nkyere moja tu san ne bayi ne tiketa so ne wosu ma ti de ya wuri ya ne ko so mi bayi ma wawu Boachi ansan yo hina okuntu so o de adesre eto posi adwumayeko nanim se nti ye kasa di bichia abon tabi trabi asa ya dia ahana nanu nyina hakuntu shiman nti na kakra na mishomo ka anpai oni nyina mu no posi adwumayeko no kira wa hye wo hwehwe mu ase a wa kire nipa nan kura osu se wo monim hu bia wototo wa no DCOP Amwako Deputy Regional Police Commander odi sansemi etudwa nti bibi sesi a yɛn prepare ho ɛyɛ kakra benim sɛ na kokon be di achi ama ɔmo mu yɛ sɛ nkadeɛ ati ti kakra pɛsɛ me de ɛhyɛ abusuafo nkran mo makoma Omei posi sahine eye Christian tetenyunu ene mpanifo ada Police Management Board no ano aye guard of honor parade the ama Chief of Defence Staff eye CDS Major General William Japan our National Police Headquarters the di kind say CDS na ordinance eba posi headquarters Adom kase etosui Enedwo for Risoboso me de tosu edunan guard of honor parade Ekoso Emma Chief of Defence Staff Major General William Japan ewo National Police Headquarters we ene na kwansiri di kan ewo posi adwumayeko no asoye ebra posi dom sahene Christian tete yohuno ehye na adwuma asihemu no koso no mpanifo imienu editu dwase waniku omanfo bambo ho ne senti nkitahudi eda wo montem no obeyire mu pa sebeyi a obetimi ede abo omanfo ho ban enkanka ene wo mu a ewo boko Upper East Regional Minister Donatus Akamugri Atanga ene said obi e frɛ no won declare state of emergency wo bokono ono de say onyenne ana echena de ntia ose wonye mu nkyeremu ene Sentia waswafo a wohwe etifede apoye mantamu so Donatus Akamugri Atanga ekasanya de obepene ama state of emergency akoso ene se yawada oforiso bosomi de toso edu ntime wase esore wo emabuno bi ene bambofo entamu a ema nipa bebre eprepraye a ebi ehwere wo mo enkwa efrisa abrɛ no bɛsɛ ne foam yensanie kronimu enyoye amrahye bedwani obako central mahama yarega ne private resident a ewo kronimu kura wotwa adwa etumu yenti amaka bi wonfo ne omanfo ehwere aban emfa wonan ensi fom na wonyene bambo mu ema omanfo eho ban sɛbɛyi a asomdwe ebeba oswafo Akamugri echirimu a state of emergency anase wakase putupuru wode bambo nhyehyeye egu akwamu edi ehyebi atukuro no eso no enyenurusa mu se samenti me wase nye seto atoaso na emum baako bi na esi ho no mu ampanifo ehwe amanema abafom Kaswa Akwele Magistrate Court her worship ani adobo eti adwamo no Odeland Guards mienu Richard Kwavi ya wanya mfie aduasa ennan Samuel Ochre nya mfie aduasa mienu akoto aposifo kokomu nyina ne se fiewura bi ene wo motwitwa no wode hye ma me ngu eden e wa kwantum bo moden na eden afre unua na de nyina yempa bibia eden yebetim de asomdwe aba and I'm here for Kaswaman bia na want me nka biem because my life is in danger. Truly my life is in danger. Te bia na ne me kasai but se me wumpu na me so me mpa ebo ne se Kaswaman so de sorry na fa hu de den emra wo ensase so far the court proceedings many age ho. We came to do the committers here and then the court said only the jurisdiction to grant someone a bail of a case and you on eden. So I'm most grateful, and like I said, I'm most grateful to the Kaswa Eastern Command, Ghana Police Service, and the prosecutors who came to court with me. Make I say, Ankekani and Ijiasa Bamu Wall, Aboni Senior High School, Ninano a girls' dormitory, Noa, one more ACC, no Senior Bashadon Swain Che, in the Jebi Eto, Hormana, Ama Shuku Hong Kwada, Ubia near in Toton Toton, Neswene. Penifo fiase ya wo se Kenya no ebio o ka se ombesiesie baby ahye no na wasan sidan 3 stories akaye ho na pepepe o ka se Friday that 16th na asam no sie no ni week no Friday ombehye ase but the manage ho wo mu pa ne se
Tuesday man nkrofo no ba adwuma na mo hye adwuma na ase ye kọ ho no wa wo de wani hu ye aka akra mo ba wie babia ehye no na babia mo se ne foforo nso no omo tu foundation ne dendenden enti de beka ne se nyame hyiram ye da Enwechi Vice President Awadala Boni O Students Association and Steveni Amon Kote enso bo abaya baso se adwuma ye no e contentem kasai omo aye ceiling no omo aye roofing no omo aye plastering work no sisia no ukoho a obenhu se omo ye terrazzo form terrazzo no enu na aka any painting any doors ni louvers a omo de be hye enti niameka ne say government ye dana sipa say ono nso odinwa hyemu ama adwuma no bibia tumpo. Board Chairman de Amnesty International Ghana ye Francis Nyangtechi ene wo say e was aban and gender ministry and many me ya no rich camps ye wo my Ghana mu no won mu close no kura ye new rich camps bia wa ha na anti witchcraft bill 2023 no so wonye na wonye ntum na enya mamra emu nchemu eni. Speaker of Parliament ankasa ehye ya ho ba say sa emra na wa obeka so bia beifo a enu bedi no omuma ye passe ye enso aban na ote so no entimi ansan ama na meye mra ye nua Francis Xavier Sosu assign any parliament akabom assign the akọ parliament as biem at the side they say parliamentarians any speaker of parliament and say emra we say omonfa ahohare any seriousness e wo mu bia emfa pass sa emra we say enyo no nko ene hu sesa emre ebeboa country director of the Amnesty International Ghana no Genevieve Patterson enso echire mu say of course most of them are registered on LEAP but the support is very low. It can be between 100 cedis to 200 cedis a month and sometimes these payments are delayed. It's also about religious leaders, religious groups, because they are also perpetrators of this kind of witchcraft accusations. So we're happy that once the law is, the bill is passed and signed into law, that some of these perpetrators will actually face. Ene a make us say ya pow enipa 454 a blue water guards ya womba babubo yensu ensu ano ho ban afri galamsey for ensem. Remember, you have assigned a code of conduct, a binding commitment to professionalism and integrity. Any breach of this code, any compromise in your duties will attract stiffer sanctions. And please make sure you know that at all times you are to exhibit the highest levels of integrity on a daily basis. Enwechi and a Deputy Minister of Defense and as Brojajemfi and so abo blue water gas for you kokose onchu won ho enfree galamsey for won wo mo ekoye kanana akwakoye won madwuma no ho senia omampani aka no enya bia ye de sa okun ebedi agro omo a omo ye galamsey anase omo fa kwan bonu so tu sika kokko we yensu so no omo ha ye nyina ene e baachi nti yesremu na nanom ene ye ne a ye wo ye tete ensu na no ye mia ye nuanu ni na adwumadi a ye de ahye wo mo nsa no omo ntimi ye se de be ya ye bebo yensu no ho ban. Maminya no so na Adom TV Badwam kase na ha na bema kwan na no pe ye de asie aseda ye de eye wo de a emre ne adaje a wo de ma ye nti odaro ma twen ye nche ye wo de bonkrata no ene online stories no ha ye de to so.